Yo akodi ni nyoma bibria e soritia. Okay. Oh. 2 Peter chapter 2 verse 9. O say mommo mpae ma omo mudi tumi. So what you say? Na tumidie no nso no ahom bibiri be testel. Okay. Ebi mu de wa kwan be chia. Ebi mu kura be pese be gu animu ase. And sometimes the MPs nankasa ebi mu they fight against each other. Okay. Oh, obi o wa position na wa occupy no ompe. Engineer bi o be work wa till the time you will become fed up. You ubetima resign for no reason. And ebi nso presidency for no so they can work you the opposition parties enti no ade bia awo for some time. Okay. Wo be if say oye wa adwuma wa adwumu fine oye bibia ne ko ba no obi nso se ba bia okuntia o manipulate o remote to say remote ankasa. Okay. Baby open no channel de ko. Yem fa ne se maami wa bobra. Na sebe na adwumu da ho. Oyo bi a wa boa ne mantam bibiri. Amo ma gina to. Ejibusa se ede de be ka maami a ye be hwehwe no parliament ya o ma. Aha ye Isaac Nana Obiri Adwoa Enterprise. Ye de kunja papa nko na ye de se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Adwoa Enterprise. Ye wa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e ko na Isaac Nana Obiri Adwoa o de le wet. O hwa kunja misimu. Na wa ngasa o hwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri ye bo anko na betima mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say ekunja ope say ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri ye bo enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Adwoa Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Adwoa dinkita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani yi 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Adwoa no ntunchia. Se o pe kunja we ene ne mpa seta. No ma no fre no ma no Isaac Nana Obiri Adwoa be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia wo pe ene ne mpa seta. Nana Isaac Obiri Adwoa nko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha. Memo akwa ediba too much GHS so. O my Ghana mu ye mra hye bedwafo no emra bi bo wo ho ban a se wo ba bi ko na utimi nko parliament a utimi ekọ na ukoye sene ese na efata afensu krampo no se wo aban mra bi kra na ukọ parliament kra yentimi enchew enu bi na ene honorable Adwoa Safo a ekamia ye se all misuse no esan se beya busumi ni onko mra hye bedwafie ensem a ekoso bi eni hono ma wode na no akwakotum bi a wo pri bibi e de akọ eye ni constituency do me kwa benya na enu na eye Mr Speaker ebo modern tea eye committee bi a wo kire se eye MPs a wo mantimi amma eye mra hye bedwafie eye miensa enan ni enum ekono obi anfa ni kiremu emfa emra Omatna se na eye honorable Kennedy Agyapong akwakotre ni die mu ne se ne ho mfa no emokopie mu amono ne ekoyi operation bi ni ade sanso na Ken Ofori actor eye finance minister so akwakotre ni die mu nanso no obi anu wo hwe nanim se obeba eye Adwoa Safo a enya die a oba bepie mu ewo ho ene wo che se wanfo buo ene ani die amfa ma eye committee no na enu na committee member abaku edini Kwaku George etremu se de ne aye ne de kamia ye se o mante ne nka ese bia bibi nti na wantimi amma enu ene be momu se otiase ana se wawu na se wa ma mepie committee na nimu de o mu declare ne se wayera enti wa se ye de national security for ehwehwe no ba bia owo bia no bia nai no mu na mu no mo hwehwe nti se ni Adwoa Safo ayera ye hwehwe no ma me ntwa me hu sima emra me ba na madam me bejani atrew na ye di enkomo mesanso ema akwa ba bie mu ka me ho ne modifo akwa bodifo me mo akwa ba Ejisu Empress bibia boko de ami atumi omuti ye da Yesu ase Adwoa Safo a Ghana for se wanfo obuo ni ani die ama committee a yate
say omra mechire eye ninsem mu nti a wontimi ma parliament no wan frɛ wan ka hwe amampanimfo akɔtena se ye twen na obeba ma ade asam ade asen atibio ma me amma uhu ni se eye niamo hu se ne wo kana na Empress medasi motifo ekirichiri benche unse okasa nyina me bi scriptures me dia minimum se unse okay ye to abayu bi se omampani ana se mantem misudifo a ye wo akode ni nyoma bibiri a esoritia okay oh 2 Peter chapter 2 verse 9 o say mommo mpai ma omo di tumi so what you say ena tumidie no nso no ahom bibiri be testel okay ke bi mu de wa kwan be chiachia ebi mu kura be pese be bu ani mu ase ena sometimes no the MPs nankasa ebi mu they fight against each other okay oh obi o wa position na wa occupy no ompe engineer bi o be work wa till the time you will become fed up you ubetima resign for no reason ena ebi nso presidency for no so they can work you the opposition parties entino ade bia awo for some time okay wo be fi se oye wa adwuma wa adwumu fine oye bibia ne ko ba no bi nso se ba bia okuntia o manipulate wo remote to say remote ankasa okay baby a open no channel de ko ye fa ne se maami wa bobra ena se be na adwumu da ho oyo bia wa boa ne mantam bibiri amo ma gina to ejibusa se ede ne be ka maami a ye be hwe no parliament ya o ma okay ana ede ne be pusu no a empanimfo be pe na chiri kwan a on fitu no afita ejini elu se there is something wrong with her e ma ye mfa no normal okay akwa se pani ya samo se mu nyina mo ma parliament na wo de o ti fi se mfa ho ye ba ya just we yi wani kura ye bibi na ye wo a empress what you say obi a mpanimfo ne nkola ne mre wa ko sala ato so aba etwusu se be di enimu kan ye mpote mo na ya hayi maye na bia problem bia ye hu yi so what you say enti e ma ye mfa nse se onu ankasa ne personal ade bi nti na o ye sa okay oh and sometimes amanu ko no dwan ni bi betima provoke no okay e ma na ye bibi biara ensem fata asa oye sa ebi na ana no ye papa kene Agyapong be ka se MVP ground you ani bi awasa abasi ensanto ne so abe obe president edi so what you say enti sometimes bibi ti bi sia ubetima ye something funny a ubetwine wa se enti bi na me ewi because honorable Adwoa Safo a oni Ghana wakwakwashe amonone yehwe amonane nso wakwashe ya ne ba baako graduation okobi na afensu mami otenika mu na ne oye TikTok wa na wa posti ne TikTok page so dia so nya empty da bi o posti ade to honomo ade no hu ne se so ohwenya wonare wo se media me ma hye bedwafie okay committee so atonsa afrew esa da se yetna se anka anya hwe kwa bia fo bu nya ni die fama omo se o mi ntimi ma ba bia me wono ni ade no na yenim se ma mi nso no ni penny position e kura no enne amano ni ho so pese ofiri ho bedu Ghana obeba bedu enne because of the position no ade no mu ne se se ne on timi dia adwuma no resign because on timi tina TikTok videos posti mama for sere eto nyumu di asa na so ntimi mama hye bedwafie o community ni so na yade a wo so wo pese mpuntu ko so na anu ensu oto ikohwe eyidi di afefa hoyi oyi wo ho anko be sra wo obi aniema afa no na mo be boa mo bi anya ba bi ada ni nyina wo mma ene sa de a adwuma no hwe na anya be ma resign sa no wo pese mo ne mami keka mem die empress e ma yem pentemu mu aten okay so what you say sometimes no we fed up with some nyoma bia uyi weni kakra yeah maybe the me no we fed up bi ko so na ni nyi huntu ayi na ni mo betimi amonye and I won say empedifo bebri na they don't respect themselves okay oh eto no de so a opese obi ka bi man but eto obi de so a na omo boa paye ajiwo manya ma se nipa no so what you say ye hwe Ghana memu a enema bebri na asisi ebi aburo mu hu nua de niema abobo mu hu parliament ni ma bibiri na akoso but sometimes I am ngie ni mu nse obi se bia ma me bibi nti na wo yesa maybe they me won say why fed up with some people oh okay on say me bi atwemo mo be ebi mu de nanim be je form emre bi atwemo on the social media
on kasa ntwini kasa bi a ensem pata ya go obi o kama mi asempa kankan ni a ne mpana dada ona bo Canada Agyapong ati ase on se bi ma bi bayana ebi koyi bi nsu koyi okay on jo hwese oba betena ba bi a ni kwan se otena Bible se fa odifo otena bia na ono no enye ne wo so ba betena wa okay so ati ase me de moyi mi se be mwa me mpotem na I'm fed up with it so ati ase nti etu ya fed up and wa resign preko ni ehun se won se mpanimfo amanyoku be bia ye mpaw bi wo betima fa tetefon afre no okay ya twa abasane se de ye mpaw bi mtisi ani bi bi show oba give us your word now 15 time so ati ase okay nti maybe the field of MPC exam manoma no de enye a childish play okay ebetimi abase eye maami ni ekoso nyina no omo ya we ese bia maami kura wasere kwan e na bibinti na esi ne kwan tu no ntimi ma e na se Ghana for kasenti no wo hye ye frakadam e di eye committee bi ba be cover so betima bansa but on say maami no so epeni so obi a wo ba wa graduate to that level ne de onimye na onimye onju ntimi emfa ebobi ntuma me ntiri ebra onwa ankasa enye willing to do that thing okay obi a ye de no beton enye de obi ho beton so what you say do say ojoani amanyuku party but also on the fury of doing expressing herself on the personal life sir okay wa ma parliament a de be abonti bia emfa but obi fo hu say atubie da so o enipo na atu abade wa kosi ho enti wonde wo ho enye say wonde ho oko yi obi adwuma what about our family so Ultimi nkom enka ni mienu nyina momu a emeje mfa nto so emfa nkonkonko ye odifo ye ti hayi ye nim se wona wo yire ene wo ma o yire wo control wo so o ma wo control wo so sa na sorry ne so wo control wo so enti ultimi nka se nyame enfra me se menya sorry but me yire se mintina fie me ba sa ma memba enti mintina fie asore no wanya dan unse unfu do so a odo ni nyina ana ohwe ni nyina enti me meka se me de minim maama na bia owo bibia ogina so enti a omae and I say amanyoku MPP they are really facing a lot of challenges. I know they are yampa. About to no kwa no mo hini himpa anyasem ketewa. Enti me meka se obi a wo hunu bibi. E no no so abo no ho adwa e fa no ho adwen. So what you say? On say ube bibi amanipa enso na nida. Ube ku hu se den. But ono no selfish interest e no wo hwehwe. Enti me ye biu. What you say? Me but you can read from my lips and answer me ne no kire say me mabiu. So what you say? Oh busia wa make it enti no e papa so kra woska. E so so ankohwele papa company so no nya ma no sem no. E fa nto om na Ghana ye twe na basere na. Ye twe ni yiri de. E want wonya no. Sa. Oba fine wa. E ye the choice e wa make. Oba o mabiu eno so e. Okay. Nice a community na na obo mabro eye ni constituency se mo na mokosa asoto abayi no mo amo se de me nto abada kopi mi se yesu be ba me nkoto nya dey empress di ono ye kokoto sala ya to aba no ono bo ba betwa ye choro me ye wo ya ye owia asaka cho se nyem na meka enti wanti ya tira se nya hwe ni ma we nyina me ko sala akoto aba mo ayi dey unto ani age ID card e film sem mo ma dey ya bra na ye be papa na was ma tu jama ye wo dey ID card and your document na fam for aba ye beje empanimfo we mo animu a empanimfo se ensa aboa ono ye nyini boni aye e na maami wa ye bia ma mo pen enti eye bibi nchi na ama na basa chema ya ma ya mfa menim em dragging to the more bebre owo agusua owo nyumaku bia ne personal nyumaku bia ohwe se beto yi aside ministerial position nyina chema ya blame ma me too much edi am just prophet Bernard Esia Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ona me don from yan twetwe nkomo 0249 631 876 0249 631 876 peace shalom bye bye. Odi for me na nyame show follow you on all the social media platforms so na subscribe to channel ya the video bi atuma na unsa etimi aka
Medina ne Empress Anna meme nyina ketri ba papa ye be se nhia bi makra. Ebusua wonim se abefunim de e na sesei e woso. Wonim se wontimi bibia e wo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho. Wosan so enim se sesei no ebesunsum nsam so a abefunim de asan agbewre mu ana. Oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem. Enonchi enene me kanfo Prophet Dr. Abennego Ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode gi nyankopon emma edifremu hawo ene mamane ene omatiti mu enonti onyankopon enam ne so ede a new spiritual science technology ede ababontin aye freno aye castoplanto technologies beba chawo hwe Prophet Dr. Abennego a owo ensam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities.